osjeća da može se dopuni na ovu u nekom praktičnom smislu ili da kažem u nekom udžbeniku iz permakulture ili ako neko ima neko znanje konkretno ili bi hteo nešto da doda u okviru otvaranja ove debate, ne samo pitanje, nego eto da doda na znanje, odnosno pristup permakulturi i samoodrživosti, ja bih vas molio da priđete ovde sasvim opušteno. U svakom slučaju, probat ćemo sada da odgovorimo na bilo koje pitanje. Opet ponavljam s time da je ideja cijele stvari da bar pokažemo ključne reči, da otvorimo diskusiju, da bar na neki način, možda malo i šokantno, pitamo neka osnovna pitanja, ne bi li to jednostavno dovelo vas prisutne u sledeću fazu koja bi bila možda da pogledate na kompjuteru, da malo izvučete neki svoj pogled, da dođete do svog iskustva koje je neophodno. U to ime ja bih vas, eto, postavio i izvolim. Ja sam postavio pitanje u vezi ljudskih zajednica koje favorizuje permakulturu. Znači, kakvi modeli ljudskih zajednica postoje? Da li su to neke komune, sela, ekosela ili šta je to već? I kako su oni organizovani? Pa, vidite ovako, permakultura generalno ima jedan pristup poštovanja lokalne zajednice i lokalne tradicije. Permakultura ne dolazi sa dominantnosti u smislu to tako ne sme, to ne valja, odnosno ne pokušava da dominira da postoji pravilan način. Samim tim što je prirodan način već tu na svom mestu od postanka. Samim tim permakultura, sa druge strane, permakultura prihvatljiva svakoj zajednici. U Izraelu videli smo tradicionalnu zajednicu koja je zasnovana na tradicionalnim vrednostima kibuca, ali se bave permakulturom i etika permakulture ide ruka ruci lokalne zajednice. U Engleskoj smo videli ljude koji dolaze sa jednog tradicionalnog aspekta keltskog i jednog tradicionalnog pristupa, tradicionalnog znanja jedne kulture i permakultura se vrlo lepo uklapa u to. Videli smo u Palestini, eto, da i arapska zajednica prihvata permakulturu. Naravno, pošto je permakultura u okviru etike, i ponovit ću preporod zemljišta kao prvu etiku, drugu etiku da je dobro i korisno za ljude i za ljudsku zajednicu i treća etika da je pravilna raspodela, da su osim samoodrživosti u prvom aspektu etike, tu ljudska zajednica je neophodni element. Šta znači da je dobro i korisno za ljude? Znači da i sam dizajn u svojom aspektu, pored aspekta analize prirodnih elemenata i kako se oni uklapaju u procesu regeneracijnog seoskog domaćinstva, postoji taj aspekt da je cela zajednica pozvana da bude deo tog dizajna. Znači, dizajn ne može da se ostvari, eto, iz nekog, hoću da kažem, ako svaki član te zajednice nema pristup tom dizajnu, ako se ne dali informacija, ako ljudi se ne izjasne šta žele, ako su ljudi iznasli šta žele, šta bi bilo dobro, ili da li je to eko ili etno, da li je to bilo koji način, a to bi trebalo da ima mesto u dizajnu, znači da bude direktna refleksija volje i želje ljudi. Samim tim, dizajn koji se radi bi trebalo da bude refleksija zajednice. Naravno, iza toga stoji pravilna raspodela. To je jako bitan aspekt zajednice. Permakultura se pokazuje na lokalnom nivou, pokazuje se i u urbanoj sredini, kroz lokalnu zajednicu, pokazuje se i u seoskoj, da kažem, ajde, ruralnoj sredini i u svim kontinentima i svim klimatima.
Permakulturne zajednice su raznovrsne, samim tim jer dozvoljavaju slobodu lokalne zajednice i lokalne kulture. Ono što se dešava u Srbiji je na neki način vrlo dobro uspostavljeno u smislu zalaganja i jednostavno pravljanje jedne platforme sa strane Permakulturne asocijacije. Sa druge strane prepoznajemo individualni doprinos stotina ljudi koji jednostavno pokazuju želju i volju da uče o tome i na neki način postaje jedno iskustvo, kolektivno iskustvo. Ja ne želim da ulazim u analizu tog iskustva, jednostavno vas pozivam da budete deo tog iskustva i da to iskustvo podelite u okviru Permakulturne zajednice. Molim. U smislu u kom smeru ona ide, koliko je zastupljena, da li je to više na individualnom nivou, da li je to na nivou nekih organizacija ili možda na nivou lokalnih zajednica, mesnih zajednica, lokalnih samouprava, nekih regija i tako dalje. I imala bih još jedno pitanje, šta malo konkretnije znači biti permakulturni dizajner? Koji su svi njegovi zadaci, uloge, mogućnosti? Dobro. Evo za sekund da se vratimo na taj aspekt samoodrživosti. Primetit ćete da tu ima više industrija. Sa druge strane, postoji taj ljudski aspekt zajednice, znači i lokalne zajednice, ljudi koji individualno imaju domaćinstvo i žele oko toga da umešaju lokalnu zajednicu u jednu zdravnu duhu rada sa prirodom. Postoje inicijative ka samoodrživosti i jednostavno konsideracija prema permakulturi i na opštinskom, da kažem, nivou lokalne samouprave, evo kao što videli u Knjaževcu i sad sa nekim pristupom radova blizu Stelašnih tarz, gde evo sad se otvara mogućnost za 35 hektara izvođenja radova. Tu smo negdje u dizajnu, ali to nije krajnji dizajn. Naravno, permakultura se pokazuje kroz doprinos, kontribuciju, udruživanje ljudi koji su završili permakulturni kurs, koji je jako važan u smislu, svima preporučujem i promenio moj život pre 6 godina. Jednostavno, počeo sam drugim sočivima da gledam na ovo gde jesmo i ovo što nas okružuje. Pokazuje se na nivou zemlje, kroz Permakulturnu asocijaciju, koja svaki dan raste, koja udružuje, koja formira radne grupe, koja prilazi prevođenju materijala, koja prilazi raznoraznim radionicama, koja prilazi aspektima odlučivanja koji se direktno tiču lokalne zajednice. Postoji na nivou jugoistočne Evrope u networku koji se sada pokazuje, znači povezivanje sa Grčkom permakulturnom asocijacijom, povezivanju sa Bugarskom permakulturnom asocijacijom, Rumunija, ima tu još par zemalja u okviru toga. Možda kada mi pomogne, još neka zemlja koja je u južnoevropskom kontekstu, Bugarska, Grčka, imamo Rumuniju, da li Češka ili Slovačka, nisam siguran. Sve jugoslovenske države. Tako je, ja. Znači, Hrvatska i jednostavno koja je opet deo permakulturnog networka, partnerstva na okviru Evrope. Permakultura u sebi sadrži etiku koja je svugde ista. I u Švajcarskoj, i u Engleskoj, i u Južnoj Americi, i u Severnoj Americi, svugde je rasprostranjena, samim tim daje platformu za dalji zajednički rad i razumevanje. Naravno, na individualnom nivou postoji proces razvoja, dobro je staviti po neko seme u zemlju, dobro je početi direktno tako, gledati to malo cveće, gledati kako to raste, gledati kako se to u stvari ispunjava od semena nazad u cvet, pa u plod, da kažem, i nazad u seme. Dobro je gledati kako pčelica sleti na taj cvetić. Iako je cvetić, ne radi se o cvetiću, deo je veće slike.
tako da i na individualnom nivou nama je dozvoljeno da rastemo, nama je dozvoljeno da puštamo koren u to znanje permakulture, da dobijemo to iskustvo i naravno da to iskustvo podelimo u okviru zajednice i na individualnom nivou i u okviru porodice, naravno neograničenje, kako da kažem, ja volio bih da mislim da smo mi individualno neograničeni, volio bih isto da mislim da smo i mi sami simbioze jednog većeg ekosistema. Što se tiče drugog pitanja, samo se prvo da se zahvalim na tom drugom pitanju. To je jedno ključno pitanje, posebno zbog aspekta dizajna. Dizajn u permakulturi je jako važan. Hoću da kažem da ne postoje dva ista dizajna. Samim tim jer se dizajn individualno radi prema krajoliku. Taj krajolik u sebi sadrži sve elemente, istočnu stranu, zapadnu stranu, južnu stranu. Zna se dakle dolazi sunce, da li je to pače zemlje u dolini, da li sunce se pokazuje rano ujutru ili u 10 sati. Znači, eto, na primjer, sunce, važan element i neophodan element, zato što mi želimo tu energiju, da primimo tu energiju i sami i kroz biomasu. Radi se s analizom elementa lokalnih vetrova. Da li je to pače zemlje u dolini, da li je izloženo lokalnim vetrovima, koji su to vetrovi, ruže vetrova i u kojoj sezoni. To direktno utiče na dizajn, odnosno na rešenja koje će možda uzeti u sebi planski sistem sađenja, ne bi li napravilo, zaštitilo neke delove od jakog vetra ili graditi eko-građevinu, eko-kuću koja bi možda imala spiralni oblik, leđima okrenuta severnom vetru, a otvorom te spirale otvore na jugu, ne bi li u stvari uhvatila taj južni vetar koji je dobar i eto, razvigorec, sprečila na severni vetar u toku zime. Dalje elementi vode. Ja ne mogu da vam kažem koliko su to osnovne stvari koje mi na neki način uzimamo za garantovano, a sa druge strane počinjemo da u stvari razumemo da je ključna stvar raditi sa silom prirode, raditi sa prirodom, raditi u okviru tih elementa. Dizajn uzimam, eto, rekao sam vodu, znači moramo da razumemo cikličnost u prirodi, moramo da razumemo i cikličnost oblaka vode, kako ona iz kišnice teče rekama u okean i ponovo se vraća u stratosferu, odnosno u atmosferu i ponovo se konverzuje i ponovo se pročišća, da kažem, destiluje i obogaćuje na raznorazne načine i hemijski i energetski i ponovo vraća i šta ona nosi sa sobom. Pa onda kad ta kiša pada na zemljište, koja je interakcija tu? Ajde da pogledamo jedan izvor. Ako je ta kišnica pala na vrhu padine ili da kažemo planinskog venca, koji su elementi kroz koje je ta kišnica prošla, rude, minerali, šta ta voda se drži u sebi na dnu u tom izvoru, da li se drži elemente koji su dobri zdravi za ljude, kako mi možemo to da ukomponujemo u dizajn. Znači, počinje se od analize, jedne holističke analize, gledajući veću sliku i radeći procenu u jednom aspektu koji se uči kroz permakulturni kurs, koji traje 72 sata, ja ga svima preporučujem. I pomenut ću u okviru permakulturnog dizajna taj pristup koji se zove na engleskom OBREDIM, O-B-R-E-D-I-M-A. O stoji za observaciju, observation ili observaciju, B stoji za boundaries ili ograničenje. Koje su ograničenja, međe, da li imamo senku, da li je zemljište ispušćeno, da li je ovojeno, da li imamo pristup vodi, da li nemamo, da li imamo pristup biomasi. Sva ograničenja, odnosno probleme možemo da naborimo
u smislu pristupa dizajnu. Posle B u BR stoje resources, odnosno koja su dostupna sredstva i priruci, da li imamo pristup stajskom đubrivu, da li imamo pristup biomasi, šta je ono što je pristupačno, dobro i korisno, šta je ono što možemo da recikliramo, šta je ono što možemo da ponovo koristimo u okviru te zajednice i te zemlje, konkretno čime se projekat bavi. Iza toga stoji evaluacija, znači jedan dobar pregled svega toga, s time da je to otvoreno za doprinos cijele zajednice koja je tu zemlje. Znači, evaluacija onoga što treba, onoga što ljudi žele i onoga što konkretno taj određeni krajolik dozvoljava. Naravno, to je i u odnosu na klimu, to je i u odnosu na sve elemente, prirodne elemente i prilazi se s time da se elementi uklapaju u sisteme koji podržavaju jedan drugog. Tako da sistem irigacije podržava samo funkciju irigacije, natapa zemljište, sprečava eroziju, natapa zemljište, dubinsko natapa zemljište, znači dovodi vodu u dublje slojeve tla, samim tim preventivno radi protiv, da kažemo, ekstremnih sušnih, na primjer, situacija, ako je voda akumulisana u dubljim slojevima zemljišta, više verovatno da će biti pristupačna korenu biljaka, raznoraznoj fauni. Ima tu i dalji aspekt, znači prilaženje samom dizajnu. Rekli smo OBR, E, što znači za evaluaciju svega toga, posle toga prilazi se dizajnu. Dizajn naravno je individualan i otvoren je za reevaluaciju. Niko ne može da udari pečat dizajn da kaže to je finalno. Vidjet ćete to po radovima Seppa Holzera. Postoje tu pristup i eksperimentisanje, odnosno testiranje zemljišta. Na kraju, evo vam je, na primjer, Seppa Holzera, koji je preporodio jednu veliku površinu zemljišta na Alpima, na 1500 metara i napravio taj krajolik u roku od 30 godina u jednu rajsku baštu, ali to je stvarno, verujem da su mnogo ljudi pogledalo taj film Sepp Holzer, S-E-P-P, H-O-L-C-Z-E-R, pa molim vas pogledajte o tome, jedan divan film, traje 45 minuta, postoji i prevod na srpskom, odnosno subtitle, tako da je lako ispratiti, znači, vrlo lako za razumeti. Međutim, vidjet ćete da Sepp Holzer prilazi ogoljenom zemljištu na koje je tek iskopano, znači, tek što je prošao buldožer i napravio terase, prilazi sa jednim sistemom da on meša 40 vrsta semenja i u širokim pokretima, znate, ovako ga razbacuje po tome i to ovako izgleda vrlo čudno i neobično. Međutim, veća mudrost stoji iza toga. Postoji taj povratni proces. Umesto da se priđe sa nekom idejom da mi sve znamo o tome i da ćemo na neki način da forsiramo jednu sortu ili drugu sortu po tom zemljištu, mi u stvari radimo jedan mali eksperiment i gledamo tih 40 vrsta semenja, šta je u stvari pokazalo se da raste, a šta je ono što se pokazalo da ne raste. I samim tim, ajde da kažemo, ako 40 vrsta semenja koje su pomešane u tom testu testirana zemljišta, pokaže se da, evo, na primjer, 10 vrsta uspeva vrlo dobro, to je jednostavno odlična indikacija da se počne sa malo ozbiljnijim radovima, konkretno, znači to direktno pokazuje da to zemljište može da podrži te kulture, drugim rečima dobijemo maltene eksperimentalnu situaciju zasnovanu na pragmatičnom jednom pogledu, odnosno rezultatima koje to zemljište pokazuje. Treba izbeći žurbu, treba izbeći jedan pristup brzom nekom zaključivanju. U permakulturi se radi sa pristupom od 100 sati observacije, razmišljanja, jednog otvaranja prema krajoliku i prirodnom ekosistemu i 1 sata rada. Samim tim, jer taj 1 sat rada može biti vrlo
mi ćemo opet da dotiknemo samoodrživost. Zašto? Ako se greške prave se na papiru. Ne znam da li me razumete, nema troškova. Potpuno drugačiji pristup raditi kroz dizajn i konstantno raditi reevaluaciju i raditi blisko sa zemljištem i raditi na gradnji zemljišta i raditi na uspehu, početi mali i raditi na uspehu. Evo vam primjer. Kako radi taj zakon ekspanzije u prirodi? Ako imamo 2 gliste, one se u toku 1 godine 9 puta dupliraju. Od 2 gliste mi imamo 500 nešto glisti u toku godinu dana. Od 2, 4, 8, 16, znači 9 puta u toku godine. A to je samo 2. A sad pogledajte na ove 4 opet duplikacija, na ovih 16 opet duplikacija. Znači, postaje jedan, kako da kažem, jedan vrlo brz, ekskluzivan maltene proces plodnosti, odnosno razumete šta hoću da kažem, ako se radi sa prirodom, treba razumeti taj proces rasta, razvoja, treba ga uzeti vrlo, vrlo ozbiljno, samim tim što, na primjer, ako pogledate ulogu gliste i šta on radi, koliko utiče na plodno zemljište i šta radi u smislu razgrađivanja biomase i nošenja te biomase u dublje slojeve. Jedna kišna glista ide i do 5 metra dubine. Da li čovjek može da kopa na 5 metra dubine? I da tu biomasu stavi baš gde je potrebno. Imaćete primjer ako vidite jedno zdravo zemljište, ako hodate po njemu, da je meko, da je vazdušasto, maltene. Znači, glista svojom funkcijom ne samo da razgrađuje biomasu, nego izluči jednu tečnost koja sadrži u sebi sve elemente, jednu tečnost koja je žute boje, ne bih znao na srpskom kako se to zove, ali nosi u sebi sve hranjive sastojke, odnosno sadrži mikroorganizme u svojim crevima. Sada, između ostalog, zamislite da imate na svom domaćinstvu nekoliko milijardi radnika koji rade i kopaju i jednostavno su deo tog ekosistema. Dizajn treba da uzme sve to u obzir, naravno individualno. Mi ćemo otprilike u okviru Permakulturne asocijacije sad sa ovim novim web sajtom koji je izašao da otprilike na svaki način publikujemo sve radove dizajna. Naravno, ne mora svako u zajednici da bude dizajner. Različiti ljudi dolaze se različitih aspekata. Neko voli da kuva na kraju. To je vrlo važno, razumete, i svaka aktivnost ima u sebi jedno seme koje se u zajednici prenosi. Evo, na primjer, jedan banalan primjer. Ne znam da li je neko gledao ove videa koje su Stare planine sa internacionalne radionice. Imamo par videa, ali jedan primjer se jako lepo pojavio. Neko je spremao te lokalne pečurke na Staroj planini i pored toga što je neko vrlo dobro lokalno znao kako se to sprema, grupica od 10 ljudi je pomagala oko toga. I desilo se, na primjer, da samim tim što su bili umešani u to, samim tim što su pomagali oko toga, jednostavno ljudi su naučili kako da spremaju te pečurke. Znači, ta radionica kuvanja, spremanja pečurki na taj tradicionalni način je jedno seme koje je ostalo u ljudima i sada ta se grupa razišla. Međutim, u ljudima je ostalo znanje kako da spreme te pečurke. O tome se radi, znači o toj dodatnoj vrednosti i jednostavno da se pogledamo kao normalno i da se pogledamo i da otvorimo priču, da otvorimo debatu, da priđemo postojećoj infrastrukturi, da se zainteresujemo. Otprilike polje je otvoreno, ne postoji ništa što mora da se uradi preko noći. Naravno, idealno bi bilo. Izvoli. Nas izvinjavamo, mi smo malo pre u problemu, treba da zapišemo. Dobro, to je dobar znak. Jer je malo ovako... Imamo jedno pitanje, gospođe. Da. Ajde, kratko pitanje, kratak. Vrlo kratko. Hvala, gospodine. Kratko ću. Hvala. U ovom trendu privatizacije biti
zemlja, voda, samo što vazduh još ne mogu da privatizuju. I šta je, kako bi se tumačilo ovi sukobi interesa u svakoj zajednici, bilo lokalna, bilo globalna? Pa vidite ovako, treba raditi na lokalnom nivou, treba raditi stvarno u najužem aspektu, opet treba razmišljati globalno. Konkretno u Srbiji mi vidimo da različiti ljudi prilaze sa različitih stanovišta. Ima tu privatnika koji su vlasnici zemlje i žele da umešaju lokalnu zajednicu. Postoji taj aspekt etno-sela koji je vrlo važan. Iza toga postoji aspekt rešavanja humanitarnih problema. Želite li da date rešenje staračkom domu? Pravite baštu. Želite li rešenje ludnici? Pravite baštu. Želite rešenje bolnici? Pravite baštu. Na svaki način rad u permakulturi nosi blagodati i nosi rešenje. Treba doći do bašte. Pa da vam kažem ovako, zemlje ima. Primećujemo da zemlja nije iskorišćena. Mi se nadamo da će ovaj proces rasti, mi se nadamo da ćemo prići. Vrlo važan aspekt je obrazovanje. Siguran sam da evo sada u ovoj sobi sada, mi već imamo potencijalne ljude koji imaju zemljište za sebe. Pitanje je samo razumevanja aspekta etike i principa permakulture i volje i želje da se lokalna zajednica pozove na to zemljište, da se permakulturna asocijacija umeša i da se radi na dizajnu. Eto, ja bih u to ime